Việc năng chết sao? Entschuldigung. Entschuldigung. Wir heißen Sie? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Rani. Rani. Oh, ja. Guten Tag, Frau Rani. Rani. Ich bin. So. Anong ikil ko? Helga. Anong bench mo kayo na? Cũng wie heißen Sie? Nika. Ja, guten Tag, Frau Nika. Ich bin Rani. Okay. Guten Tag, Frau Rani. Okay. Chẳng phết vô tam pịa trong cõi nữa, khơi nhé. Machine. Ủa thì họ wash machine chẳng phết sray nữa. Yes. Die Wasch Maschine. Tama tiết house bộ cho bay kế. Haus Nummer. House Nummer. Die Hausnummer. Okay. Die Haus. Backhaus 1. Der Stuhl Kostet. Kostet 85 Euro. Der Tisch kostet. Kostet 140 Euro. Die Lampe Kostet 78 Euro. Der Computer kostet 499 Euro. Okay. Summe. Tengah aman. 199 plus 70 Euro. Der Stift kostet 5 Euro. Die Tasche kostet 89 Euro. Die Jacke kostet 65 Euro. Wie viel Euro bezahlt Herr Tobak? Okay. Bánh mà. Sẽ phơi man bánh man sẽ đập tặng man sẽ cho nó nè tàng là sẽ làm này nắng. 12 Euro. Tao mà tiết đây kế. Stift. Stift 5 Euro. Tasche 89 Euro. Stift man 5 Euro. Stift 5 Euro, ja. Nein. Du Lara, ich habe